Sanibonani emakhaya, udokotela wenu lo okhulumayo uLucifer. Niyathanda noma nithandi kulabo abanenzondo. Angixolisi futhi angisabi. Angeke futhi senze into ethandwa yinina, sokwenza into ezilungisa impilo zabantu. Ngeke silungise zeni impilo. Sengishilo futhi sengikhulumile. Ongathandi ngicela thatha intamba ayoyihenga, ongathandi ozonde kakhulu ngicela ukuthi ahambe oyiphonse wenu. Sengishilo ngithi mina wonke umuntu othi yena uyadlala ekhasino, wonke umuntu othi yena uyagembula, wonke umuntu othi yena udlala ilotho, ngimfune efike esigodlweni umhla ka1, umhla ka2, umhla ka3 ngise-Alexander. Amanani abantu bayawazi. Umuntu wesilisa ngifuna u1.5, umuntu wesifazane ngifuna 1000 kuphela, ngifuna into eziningi ngoba lana senzela ukhisimusi. Angiyifuni le inyanga, ngiyayizonda futhi lezi ezifuna ukulimaza abantu ngalesikhathi sonyanga. Lesikhathi isikhathi senjabulo. Thatha okuncane umuntu akwazi ukuba nenjabulo nomndeni wakhe, abungaze abuse emhlabeni sisaphila. So ngicela ukuthi ngomhla ka1, 2 and 3 abantu beze Alex, ngomhla ka4, 5, 6 beze Umgababa, elfracombe kaElen. Mawufika lapha emathuneni eBrea ubuze irank yasemgababa bazokubonisa. Mawufika ubabuza ukuthi ngabe Umgababa elfracombe imaphi, bazokutshengisa wogcina ozokwehla eTexini. So ngicela ukuthi abantu bonke, uhluphekile ekhaya, umkhwenyana uhambile, uhluphekile ekhaya, umama uhambile, uhluphekile ekhaya, izinto azenze ngendlela obufisa ukuthi zenzeke ngayo, woza kimi wenze isicelo emakhosini, ngikwenze amasiko emzimbeni wakho sikwazi ukuthi sisebenze. Ngicela abantu abaserious, angimfuni umuntu ozoganga, angimfuni umuntu ozothatha amashansi oleke ngibuza imibuzo eminingi, ngoba mangixoxele ngathi nasi special nakho la uzongifica khona ngisegoli ngiseThekwini, ungangibuza into eziningi ngoba lokho ngikwenzela abantu ukuthi ngisondele kubantu. Bakhona basiphethe abakhulu baseThekwini, kodwa ngithi mina kuwena siyangihlangabeza njoba ngisegoli, sihlangabeza nini. Ngikhona ngiseThekwini, ngisemgababa esigodlweni esikhulu, ngilapha eGoli la soficana khona sikwazi ukuthi sisebenze, ikwazi ukuthi ilunge impilo yomuntu. Umuntu uhluphekile emsebenzini, bayamxaka, bayamhlupha, bafuna ukuthi bezwe ngaye noma bahlushwe uyena. Ngifuna ukuthi ke mina njengamanje uma uyiboss noma uyi-CEO noma uyi-MD ungahlushwa umsebenzi, woza kithi. Uma bekuhlupha labantu engikhuluma ngabo, woza kimi ngikulungisele, ngoba egcineni kosuku ufika wedwa kimi, awufiki neboss yakho, awufiki nemanager yakho, awufiki nesupervisor yakho. Woza kimi ngikulekelele. Lo muntu lo angaxhaphazi lo kumele ukuthi sidile ngaye. Isikhathi manje se-sacrifice simnikele akwazi ukuthi ayoguqa athola abakibo, ngoba angeke sidlala abantu emhlabeni sisaphila. Akufanele ukuthi umbuso siwuthole ezulwini, kufanele ukuthi siwuthole manje. Lokho engikusho kuwe njengamanje, ngicela ukuthi ke usukume la uhlezi khona, usukume la ukhululeke khona, ngoba akufanele ukhululeke emhlabeni, ungakhululeki ngoba izingane zakho zinenhlupheko ezibhekene nayo noma zinenhlupheko ezisazobhekana nayo, ungasekho wena. Ngithi ke mina nguLucifer, inyanga enkulu edlule ezinye, ngoba ngingelozi mina enamandla. Ubabuze bonke, bayahlangana, baneyinkonzo njengamanje, banemhlangano njengamanje abayivuse ngegama lami nguLucifer. Bayathandaza, bayacela, becela amanga ngoba ngeke bazi bathole lawo mandla abacelayo. Bayacelela umfundisi, bayacelela umthandazi noma bayacelela ibishop labo, angeke bathole bona, boze bohambe emhlabeni bewacela. Uma kuukuthi wena ungilalele ulowo muntu, ngicela ukuthi usukume kuze kimi. 1, 2 and 3 ngisegoli, 4, 5 and 6 ngisekhaya eMgababa eThekwini, Durban South. Ungifonele kule nobolo engizoyishiya lana
0618297396 pheleleke 072 4815291 uzothola mina ukho umunye umuntu ozomthola uzothola mina uqobo ngicela ukuthi usukumeke ungayibhayizisi ungayikhohlisi umuntu enza okufanele anginendaba ukuthi usukaphi mina anginendaba kunento kodwa engifuna ukukhuluma noma izongixabanisa nezinyanga usuyihambile izinyanga zakufaka emgodini wakhuluma nezinto ezizilwane noma izinto ezathwetshulwa mhlawumbe awazi ukukhuluma nomuntu wakini lapha wathwetshulwa umthole emgodini kuthiwa khuluma naye uzokupha inhlanhla utholeni ke lapho mina ngifuna ukuzwa ngawe ukuthi utholeni lapho mawusuthola umuntu ufakwe emgodini ukhulume naye sekhuluma ezinye izilimi ekubhayizisa ekukhohlisa umuntu wakini mina ngifuna ungakhohliswa izinyanga mina ngifuna ungakhohliswa inyanga uze kimi uzothatha into eqiniso anginendaba futhi angimsabi naye umtshene ukuthi angimsabi mina ngifuna ukukhohliswa abantu bekukhulumela izilimi ungene emanzini ungene emadamini ufakwe emgodini bekukhohlisa bebulala ithongo lakho ngoba befuna ukusebenza ngalo bazosebenza ngalo ngoba usufikile wena kubona wabanikeza ithongo lakho awukwazi uyinikela kulezi ayilwane lezana leza zinto isebenzela yena isebenzeli wena ingakho nahamba nowugcwala kuloya muzi ngithi ke mina njengamanje nalokho khulunywa ngayo kuthiwa kwasha kwacima ziyakhuluma igubhu sengishilo futhi angixolisi angisabi ngalokho khuluma mina uLucifer angisabi futhi angixolisi kuthiwa kunezigubhu ezikhulumayo yilento ekhuluma lapha akusiugogo wakho asiumkhulu wakho akusingane yakwenu nikhohliswa izilwane lezinto lezi ezisebenzela bona ukuthi zizonikhuthuza amaphakethe ngithi mina uzani uzothatha into enhlanhla ningaxhashazwa abantu futhi sengishilo onenkinga nalokho ezekimi angisabi futhi angixolisi nibatshene nabo Lucifer lokhulumayo ngakhohliswa abantu bethi hey inyanga kwasho wacima enesigubhu esikhulumayo amasimba leyo nto leyo udoti leyo nto leyo futhi sengishilo leyo nto leyo udoti ukhuluma izilwane laphana ezathwetshulwa leyo nto leyo uzothi mawulala ebusuku nalabo abahamba baya laphana bofakwe emgodini bayazi namanje ukuthi abalala ebusuku ngithi ke njengamanje nalokho khulunywa ngayo kuthiwa kwasha wacima isigubhu esikhulumayo khulunywa izilwane ngeke uzulala ebusuku ithongo lakho mali clean ligezekile lawo lo doti loyo ngeke uzukusebenzele wena ngisho uthanda noma ungathandi ngoba kunabantu abafuna amanzi kunabantu abagezekile abaclean ababangezenzi zonke lezo zinto lezo zokuthakatha umuntu methatha lezo zinto lezo ukuthakatha lokho mina ngifuna ukutshena ke manje nguLucifer futhi onenkinga nalokho kulungile akakwenze lokho akuthandayo sengishilo futhi ngeke ngizakubuyisela emuva lokho ngoba sengikukhulumile udoti lonto leyo amasimba lonto leyo futhi ngiyaxolisa mawukuthi baphatheka kabi abantu abadala ningixolele udoti lonto leyo udoti awukwazi ukuthi uthwebule abantu noma uthatha abantu bafake esigubhini bese uthi wena uzolekelela abantu ungabalekeleli ngoba ufakazi ukuthi laba abashona emgodini kuyimanje abasizakalanga ngithi abeze kimi bazothatha into enhlahla bazothatha umuthi bazothatha ithongo hayi ukuthi bathathe lento lezo balimaze empilweni zabo sengishilo onenkinga nalokho ngifuna ukuthi ahambe oyiphonse weni noma ethatha intambo ayilengisi anginandaba futhi naye angizalwanga naye mina ngizolekelela abantu mina abafuna ukuphila ngoba anginandaba nomuntu mina othakathayo ukuthakatha yonke leyo nto leyo ukuthi isigubhu siyakhuluma yini ekhuluma lapha ngoba izilwane namhlanje ayikwazi ukukhuluma lento lapha phakathi yini ekhulumayo ngoba izilwane namhlanje ayikhulumi isiphi lesilwane yena esazi esiphila naso esikhulumayo esigubhini umuntu lo okhuluma lapha wakephi wakisiphi isibongo lo muntu osemgodini ungene emanzini ukhulume nomuntu emgodini ubani loyo wakephi wamupha umuzi mina mfowethu ngifuna ukuthi ungizonde mungathandi futhi uyeke
ngoba angihlobene nawe mina usumngani wami futhi angifuni uba umngani wakho futhi ngifuna ukuthi mina umuntu oyimisele azothatha into enhlanhla azothatha into okuphila futhi angifuni ukweqa kakhulu ngibiza amagama abantu ngoba ngoze ngibiza amagama abantu kulungile-ke sengiphelile lapho ongathanda akayeke futhi ayiphonse eweni ayihenge methanda siyabonga udokotela lo Lucifer angincengi futhi angisabi ngacabanga ukuthi ngiyasaba ngelinye ilanga uzibatshene nalabo abangekho la namhlanje abangakulalele mangikhuluma kanje angisabe futhi angixolisi futhi angilengi mina nginaso special la ekhaya 1.5 umuntu wesilisa 1000 owesifazane abafika abantu bazothatha into okuphila engenayo imigomo nembandela ungalekho ulandelwa yizilwane zikumunca igazi ebusuku mawulele ngoba laba abafikile kule ndawo engikhuluma ngazo bayakwazi lokho ungancela ulele ebusuku ungathwali ngiyakutshena ke mina manje ungathwali ngento ongayazi ncela igazi ebusuku lele ungathwali ungalingi kwenze lokho lo muntu lo ufuna ukusebenza ngawe ufuna ukuthwala ngawe yimi ke sengitshena manje ukuthi lento izokuncela igazi incele negazi lezingane zakho sengishilo futhi angixolisi onenkinga lalokho akeze kimi siyabonga bye bye sengishilo futhi uLucifer lo khulumayo siyabonga emakhaya bonke abangithandayo nami ngiyanithanda